Yang yara berbentuan guru aman lekapor. Yak sakram tam kurwan belong blay. Yang yara berbentuan guru aman lekapor. Yak sakram tam kurwan belong blay. Yang yara berbentuan guru aman lekapor. Yak sakram tam kurwan belong blay. Kabrom hal kabral penerbin simbakui. Kembali long dabri kong jumenta bat berapor jinom jinom amen. Haga ketemu kupa berukun bermesim bakui. Amen. Kupa jumi. Ubah abdin kenong kubu terteng jumi. Kanwan kima jumi kalong kamon jumi. Haga kedua kubah abdin. Tuai binda cibab jungi kablakas. Batama bungi keringkang jumi. Kumbang rima keberasni. Arwari lagu isya cipencoy. Ndrait pelanya nakabasni. Amen. Kublai ke Maria. Kepada Bridget, try to not part of Kui and a lake day, but I Kui or Jumpa Jesus. For Maria, Wakudak me Jumble to Arantaj, no pop, Mendara Pork Chiam, Ngangi. how play Param Borbar, no talk of Nemkando, or Sucrus Kamarway Jum, Utraj, Yabla Honum Simba, Yabla Kana Kamaria Tisti. Prashala benya Pontius Pilatus, Lasana Paidu, Layabla Tebio, Layash Kibaya, Haksni Kabarari Park Kibaya, Ulaki Shabnin, Shon Common Play Paran Borbaro, Nang Town Bisha Tabi Mikabaya, Yang Eight Kaman Simbaku, Hakabalam Tlibaku, Hajis Lokuriku, Hajimaki Pop, Hajimi Parkado, Batri Bom Jukut, Amen. Kupa wujud. Terwa me kamen kesna, kamen sing jilong lay, hukum media jeng, utrai kerajaan Yesus Kristus, ban pembiana kamta kipo jeng, bacang pertei barok kawe. Namar kajin shashtom godisajam. Toisne ngi bade kaptei barok kawe. Namar kajin shashtom godisajam. Toisne ngi bade kaptei barok kawe. Namar kajin shashtom godisajam. Toisne ngi bade kaptei barok kawe. Namar kajin shashtom godisajam. Toisne ngi bade kaptei barok kawe. Namar kajin shashtom godisajam. Toisne ngi bade kaptei barok kawe. Namar kajin shashtom godisajam. Toisne ngi bade kaptei barok kawe. Namar kajin shashtom godisajam. Toisne ngi bade kaptei barok kawe. Namar kajin shashtom godisajam. Toisne ngi bade kaptei barok kawe. Namar kajin shashtom godisajam. Toisne ngi bade kaptei barok kawe. Namar kajin shashtom godisajam. Toisne ngi bade kaptei barok kawe. Babam jukut. Na terwa me kamen kasna, kamen sim kijong play, hukum media jeng, utrai kerajaan Yesus Kristus, ban pembiana kamta kipo jeng, bacang kaptei barok kawe. Namar ke Jesus tam kudis saat jumpu. Toisne ngi bade kaptei barok kawe. Namar ke Jesus tam kudis saat jumpu. Toisne ngi bade kaptei barok kawe. Namar ke Jesus tam kudis saat jumpu. Toisne ngi bade kaptei barok kawe. Namar ke Jesus tam kudis saat jumpu. Toisne ngi bade kaptei barok kawe. Namar ke Jesus tam kudis saat jumpu. Toisne ngi bade kaptei barok kawe. Namar ke Jesus tam kudis saat jumpu. Toisne ngi bade kaptei barok kawe. Namar ke Jesus tam kudis saat jumpu. Toisne ngi bade kaptei barok kawe. Namar ke Jesus tam kudis saat jumpu. Toisne ngi bade kaptei barok kawe. Namar ke Jesus tam kudis saat jumpu. Toisne ngi bade kaptei barok kawe. Namar ke Jesus tam kudis saat jumpu. Toisne ngi bade kaptei barok kawe. Kupa wujud. Na terwa hame kamen kasna, kamen sim kijong play, hukum media jeng, utrai kerajaan Yesus Kristus, ban pembiana kamta kipo jeng, bacang kaptei barok kawe. Namar kajisha shito mukrisare jemu. Toisne ni mereka bertei berkawin. Namar kajisha shito mukrisare jemu. Toisne ni mereka bertei berkawin. Namar kajisha shito mukrisare jemu. Toisne ni mereka bertei berkawin. Namar kajisha shito mukrisare jemu. Toisne ni mereka bertei berkawin. Namar kajisha shito mukrisare jemu. Toisne ni mereka bertei berkawin. Namar kajisha shito mukrisare jemu. Toisne ni mereka bertei
berkati berkawai. Namar kajisha shitam mukrisare chung. Tois nei berkati berkawai. Namar kajisha shitam mukrisare chung. Tois nei berkati berkawai. Namar kajisha shitam mukrisare chung. Tois nei berkati berkawai. Namar kajisha shitam mukrisare chung. Tois nei berkati berkawai. Kupabum chukut natawa hame yakamen kasnam. Kamen sim bijilong mulai luku media chung. Uturai kerat Yesus Kristus. Bat pembiana kepada kipop jingi. Bacam kepercayaan barang kawai. Namarga chingsa shitong bagordi sa chungu. Tois ne ni bade kipapang giba shitom. Namarga chingsa shitong bagordi sa chungu. Tois ne ni bade kipapang giba shitom. Namarga chingsa shitong bagordi sa chungu. Tois ne ni bade kipapang giba shitom. Namarga chingsa shitong bagordi sa chungu. Tois ne ni bade kipapang giba shitom. Namarga chingsa shitong bagordi sa chungu. Tois ne ni bade kipapang giba shitom. Namarga chingsa shitong bagordi sa chungu. Tois ne ni bade kipapang giba shitom. Namarga chingsa shitong bagordi sa chungu. Tois ne ni bade kipapang giba shitom. Namarga chingsa shitong bagordi sa chungu. Tois ne ni bade kipapang giba shitom. Namarga chingsa shitong bagordi sa chungu. Tois ne ni bade kipapang giba shitom. Namarga chingsa shitong bagordi sa chungu. Tois ne ni bade kipapang giba shitom. Upapam chika. Na terwa hame yakamen bekasnam. Kamen sim bijilong mulai luku media chungin. Uturai kerat Yesus Kristus. Ban pembiana kepada kipop jingi. Bacam kepercayaan barang kawai. Namar ka dingsha shitong bagordi sa chungu. Tois ne ni bade kipapang giba shitom. Namar ka dingsha shitong bagordi sa chungu. Tois ne ni bade kipapang giba shitom. Namar ka dingsha shitong bagordi sa chungu. Tois ne ni bade kipapang giba shitom. Namar ka dingsha shitong bagordi sa chungu. Tois ne ni bade kipapang giba shitom. Namar ka dingsha shitong bagordi sa chungu. Tois ne ni bade kipapang giba shitom. Namar ka dingsha shitong bagordi sa chungu. Tois ne ni bade kipapang giba shitom. Namar ka dingsha shitong bagordi sa chungu. Tois ne ni bade kipapang giba shitom. Namar ka dingsha shitong bagordi sa chungu. Tois ne ni bade kipapang giba shitom. Namar ka dingsha shitong bagordi sa chungu. Tois ne ni bade kipapang giba shitom. Namar ka dingsha shitong bagordi sa chungu. Tois ne ni bade kipapang giba shitom. Kublai baku. Kublai berkor, kublai berinjilong. Tois ne ni bade kepercayaan barang kawai. Kublai bakui, kublai berkor, kublai berinjilong. Tois ne ni bade kepercayaan barang kawai. Kublai bakui, kublai berkor, kublai berinjilong. Tois ne ni bade kepercayaan barang kawai. Kalita ni jom ka jingis nei jingblai. Ko jingis nei jingblai ka bakar soi na ka shadam kupa mujukut. Tois ne ni bade kepercayaan barang kawai. Ko jingis nei jingblai ka burong bakrautang. Yaro cingkrau jongmi. Ka juba na shania ame. Na shania hame. Ko jingis nei jingblai ka jingmaya bom la shempang. Na shania hame. Ko jingis nei jingblai ka umpo liu ka bakar soi na ka jingmaya jong ka trinity bakui. Na shania hame. Ko jingis nei jingblai ka ba omla ban shempang daki briu na daki angel. Na shania hame. Ko jingis nei jingblai ba mi na ka jing im bat ka jing kaman. Na shania hame. Ko jingis nei jingblai ka ba kham kor bania ka beneng. Na shania hame. Ko jingis nei jingblai ka tolong ki kam phala bat ki jing phala baro. Na shania hame. Ko jingis nei jingblai ka ba ka thup ya ka parthai baro ka we. Na shania hame. Ko jingis nei jingblai ka ba wan yar ha ka parthai ha ka dur ka tin ka ba lawan long do. Na shania hame. Ko jingis nei jingblai ba mi na ka din mong ka dum tu Jesu. Na shania hame. Ko jingis nei jingblai ba don ha po ka dum tu Jesu ba dap jingis nei kham ta me kinong po. Na shania hame. Ko jingis nei jingblai ba don ha ka Eucharis ba khui. Na shania hame. Ko jingis nei jingblai ha ka ba sang ye ka ba lang ba khui. Na shania hame. Ko jingis nei jingblai ha ka baptisma ba khui. Na shania hame. Ko jingis nei jingblai ba panman ho ke ni. Na shania hame. Ko jingis nei jingblai ba sadra ne ka jing im jongi. Na shania hame. Ko jingis nei jingblai ba kudu pengi kham ta ma tmir ka jingya. Na shania hame. Ko jingis nei jingblai ba ai hangi ka jing im ba ne junom. Na shania hame.
ko jingis ne jinglei badon ringkar bangi hamat ki benta jong ka jing im jongi Ashnia Ame, ko jingis ne jinglei beda ngi naga ting ka tujok Ashnia Ame, ko jingis ne jinglei ka tiar ka jing kala bamut ki nang pop e donut Ashnia Ame, ko jingis ne jinglei ka jing lengo ki angel bat ki bomla sempang ki rukui Ashnia Ame, ko jingis ne jinglei ka jing bomla sempang ki jing maya ublei Ashnia Ame, ko jingis ne jinglei ka base yang ye na ka jing jenjar baro Ashnia Ame, ko jingis ne jinglei ka tolong ka jing sup bat ka jing kemen jongi Ashnia Ame, ko jingis ne jinglei ka ba khot yang ye na ka jing suda sha ka jing im basisha Ashnia Ame, ko jingis ne jinglei ka ba kentu ya baro ki mati jongu Ashnia Ame, ko jingis ne jinglei ko pangsnya jong baro ki jing thau blei Ashnia Ame, ko jingis ne jinglei ha ka ba baro mi yo jingis ne Ashnia Ame, ko jingis ne jinglei ko jing tingen batian to ki baling aman sim Ashnia Ame, ko jingis ne jinglei ko jing kermen ki to ki bado jing kermen Ashnia Ame, ko jingis ne jinglei ko jing jatha ki to ki basem jenjar Ashnia Ame, ko jingis ne jinglei ko jing pelait na ki klam Ashnia Ame, ko sunamat ko batuit na kadono jong jisu ban long kat me jong ka jingis ne yangi Ashnia Ame, ko sunamat ko batuit na kadono jong jisu ban long kat me jong ka jingis ne yangi Ashnia Ame, ko sunamat ko batuit na kadono jong jisu ban long kat me jong ka jingis ne yangi Ashnia Ame, O most holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, we allow you, we worship you, we glorify you in this blessed sacrament. Thank you, Lord, for making yourself available to us once again in this fine evening, for bringing all of us together as one family to pray in your presence. You have been with us throughout this day, keeping us safe from all dangers to life, all powers of evil, all sicknesses, anxieties, worries, and problems of life. Thank you, Lord, for the various good and bad moments through which we have traveled. Thank you, Lord, for the gift of joys and sorrows in life. Thank you, Lord, for the many people you have given in our lives to take care of us, to love us. Thank you, Lord, for the gift of all the people in this campus, fathers, sisters, co-workers, and many of our associates who work in collaboration with us. Because of whose generosity, many things have been made possible in our ministry here. Just we especially thank you and praise you for the gift of our loving sisters here who celebrate their congregational feast day. As they celebrate their great festivity, remembering the blood and body and blood of Jesus given for our salvation, they become an occasion for all of us to grow in love of the Holy Eucharist, the great sacrifice you have made for each one of us by dying for us on the cross and Calvary. Lord, we pray for our loving sisters, their loving intentions in heart, and all that they are planning to do in the coming days, programs, activities, concerns, prayer intentions. Jesus, we ask you to bless them all. We also pray for the intentions of many people who have placed their intentions at this retreat center, both online and offline. People who pray with us every day, their prayer intentions. People who are sick and suffering. People who come on a daily basis for prayer. People who come for various programs here. Bless them, bless all of them, Lord. Keep granting them all their hearts' desires and the needs they stand in need of. This is we pray for all the programs that we are planning to have in the coming days, all the outreach programs, conventions, retreats,
and all other programs in this house. Bless them all, Jesus. Make us know your great will for us, for this great ministry, that we may become aware of that and use this ministry for the benefit of many people. Yes, we bring you all these heart's aspirations, our prayer intentions, our concerns, problems, and all that we are planning to do, trusting in your powerful providence. We surrender them all at your feet. Once again, praising you, Jesus, for all your blessings. Hallelujah. En hero di Tuhan Yesus Kristus. Genom la genom. Amen.